أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير günler Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. İlk günler bizge tanışlık, aileler bizge bereket verip, tenler bizge sağlık selametlik verip, konuller bizge iman salıp, her bir bizge de Allah Teala'nın süyükleri bolu bizni nasip etsin. Şu izgi aylar başlandı. Allah subhanahu teala'ga yakın ayta turgan mümin Müslümanlarga gıybedetini arttıra turgan aylar. Yani bunday aylarda, bunday vakitlarda onun kaderi gök bulmasa bu aylarda tağın da arttırığa tiyişli. Recep ayı, Allah'ın rahmet ayı, Allah subhanahu teala'nı köp ettirip zikir kılatırgan aylar her günne bir aytı boyunca, bilgili boyu bulgança her günne şuşu Allah subhanahu teala'nın Recep ayını zorlap ilk kiminde bir 10 tapır İhlas suresini okuğuz gerekti. Yani gününe yeki akşamlansın, yeki ertengi namazlansın, yeki gün ortasında 10 tapır İhlas suresini okuyuz. Ne için bulay? Yani Allah Teala'nın tağında köngülü bizge singdiremiz. İhlas suresi nerse ol? Kul huvallahu ahad. Allah Teala birden bir. Allahu samad. Ol bir nersege de muhtaç değil. Bizden gibi onun muhtaçlığı yok. Gerisince bizden ihtiyaçlarımızını ötey. Lem yelid ve lem yulad. Onlarga bala da gerek değil çünkü onlarga hatın gerek değil. Bir kimden de tumadı, tudurmadı da. Özü de bir kimden de tumadı. Allah subhanahu teala mengi var, mengi şu bizge turmuşunu bire. Deyişince, özü bilgençe. Şu an göre وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Okşaş bir nersede bulduralmayız Allah subhanahu teala. Şunu tekrarlayız. Bir gerek de Recep ayında çünkü Recep ayı benim ayım diye Allah Teala aydı. Benim ayım diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilgirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağı aydı. Recep ayı Allah Teala'nın ayı. Şaban Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayı. Salavatlar bilen Ramazan idi elbette ibadetten şuşunday bir özüne bir oңuş alatırgan. Recep ayında şeşe tırgan ay bulsa şulay ayında Şaban suğara tırgan yani suluy tırgan ay bulsa Ramazanda jimişin tatı tırgan ay. Allah subhanahu teala şuşunday bir bizge mümkünlük berdi. Bulduralsağız gıybedet bilen her bir ayını, her bir izgi amelini, her bir beyramını biz gıybedet bilen karşılarız. Her bir gıybedet bilen, her bir beyramını, her bir şuşunday bir vakıganı. Nindigine ol vakıga bulmasın, diniye vakıga karıta bulgan bir vakıga gıybedet bilen karşılarız. Biz elbette başkaça karşı almayız. Zikir tesbihte, nefil namazlarında. Yani Recep'nin özünün namazları da var. Türlü şey. Birinci şislasından alıp 10. şislasına kadar yani, namazları var. Şulay yoktağın ortasında okuturgan namazları var. Ahırında okuturgan namazları var. Onlara rekaat ettirip okuyuz. Bulduralsak, her rekatinde nişik okusak da bula, nindi revişte tapsak mesela, nindi sürelerini kursak da, lakin şunday bir keng taralgan bir bizge ko'rsatila turgan nafil namazlarının onda bulsa, onu rekaat ettirip okuylar, ikişer rekaat ettirip, ol da bulsa, akşamlansın, yeki yestüdensin, onu rekaat. Fatiha'dan okuyuz da, Fatiha'dan soň iş eyyuhel kafirun, hem iş ihlas. Şundan soň her bir rekatta şuşlay okup barabız. Allah'ın rahmeti inşallah şunun bilen biz qaysı günni okusak da yaray. Birinden onысы bilen arasına qaysı günni okusak da yaray bu namazını. Şulay endi onысы bilen 20'si arasında da qaysı günni okusak da yaray. Her günni degen söz tügül. İşte tapkır şulay okuylar. Şulay endi 20'sinden soň 30'una kadar yani şu arada bulgan nafil namazları var. Bu qayan getirilip çıkarılgan, kim uylap çıkarılgan degende nefis namazları uylap çıkarılmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den
ana qudsi hadisni Alloh taolaning aytgan so'zlarini keltirib bizga agarda qullarim menga nafillar bilan yaqinlasha boshlasalar ular menga shu nafillar bilan yaqinlashsalar men ularning yuri turgan oyoqlari söyle turgan tillari ko'ra turgan ko'zlari eshita turgan quloqlari bo'lurman dey Alloh taolo aytadi ya'ni butun turmushlarini Alloh taolagina qatışa yani bütün turmuşları Allah Teala rızalығы üçün gine bulan. Nefillerini kimdir oylap çıkarmıyor? Var. Eğer de andi kitaplar görmegen iken kişi bunlarga karşı çıkarga gerek tügül. Mesela G'imadul İslam degen kitap var. Her bir vakıyaga karata özünün namazları belgilengen. Burun-burundan bütünüsü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerine dayanıp jeyilgan. G'imadul İslam, İslam'ın tiregi, bağanası degen kitap. Burun-burundan kelaturgan bizni bek keng taralgan kitap bu. Bütünüsü de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerine dayanıp adam balasına boldura algança neşik nindi nafiller oku meselesi ko'rsatilar. Recep ayının namazların, Şaban ayının namazların, gündelik namazlar mesela var. Tesbih namazları. En hayırlısı elbette tesbih namazı. Allah Teala'nın zikri ediyor. Tesbih kılabız biz. Tesbih namazını okup koysak mesela bek hayırlı. Ömründe bir tapır okusan bek hayırlı. Yılına bir tapır okusan tağında hayırlı. Atnasına bir tapır okusan bek hoş. Boldur alsan mümkünlüğün kişinin kuvvetin jitse gün sayın oku. Allah Teala'nı şu namaz bilen zikir kılabız. Siz tesbih kılabız namazda. Şu an göre bu aylarda biz bu aylarını dağında Allah Teala'nın rahmetine, onun merhametine erişir için kullanabız, sebep ettiremiz. Başka günlerde gerek, sebep ettirmek gerek deyip aytgan kişilerin bizim bitindi dünyada var. Dünya bizni alıp barmasak olmayı. Dünyada işlerge de gerek. Ayrım bir günlerde bütünümüz birge cemaat bilen jeyilip, yaki tesbihda, yaki tahlilde, yaki nafillerini, yaki indi Kur'anlarını birgeleşip okuyabız iken bek iskitkiş bitindi bu. Mümin Müslümanlarını Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetini bir judurukka toplaytırgan Kur'an-ı Kerim'deki vaqtasimu bi hablillahi camiyan degan sözge to'g'ri keltiramiz. Allah Teala'nın Kur'an'ına, dinine cemaat bilen jabışırız. Sırat-ül müstakimde cemaat bilen bulursiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da dua kılganda bit. En birinci ayta turgan sözü nerse, Rabbim ümmetimni harap etmedi. Meni demi en birinci. Etiyimni, eniyimni demi, ümmetimni de. Mena yergen barlık mümin Müslümanlarını kıyametkeşe kadar de. Bizde şulay yok. Olda mene anardan anın sünnetine iyerip, bizde şulay yok. Cemaat meselesini istettabız. Cemaat bilen tırışabız. Cemaat bilen yakınayabız. Allah subhanahu teala'nın bütün şu o bizge birle turgan rahmetin, rahim şefkatin, merhametin şuşlay nafil ibadetler bilen tağında alırga tırışabız. Elbette eğer de kişi farzlarını okumış ya, farz sünnetlerini kılmış ya, farzlarını sünnetlerini kaldırıp mesela eğer de o nafiller bilen meşgul bulayken onun bu bir nindi fayda getirmey turgan ibadet bula. Gadi sen yüklengen 5 farz namazın var sünnetleri bilen. Sünnet muakkada şinkiler vacipka yakın aytılgan. Onlarını ötemeysin de. Sen eğer de şu nafiller bilen şugullana başlaysın iken de senin bu nafillerinin faydası yok. Teki sen başta öterge gerek. Eğer de senin üstünde okılmay kalgan nedir? An bilen, anlap, namaz okurga kirep deyip Allah subhanahu teala'ga namazga basqannansın, tövbe kılgannansın. Senin kaldırılgan kalgan namazların, urazaların var iken sen şularını üstünden şu yük bularak bu turgan üstünden düşürmüş yatırıp nefillerge kirişsen onsı da eli nefillerin fayda vermez. Üstündekileri var. Elbette kazaga kalgan yani okılmay kalgan farz sünnetlerin mesela farzların, vaciplerin hatta indi kaybır meselede de kaybır kişiler kızıp gitip sünnetlerini de şuşlay okurga tırışalar köpeytirip lakin bizning üstümüzde kalgan farz hem vacip. Eğer de onlarını üstünden düşürmeysin iken, üstünden düşürüge gerek, sen nefiller bilen şugullana başlaysın iken,
Мәсәлән, синең калган уразаң бар, Рамазанда тота алмаган уразаң да, мин Рәҗәб аенда бер ураза тотып, шуның әҗер савабын 1000 ел ураза тоткан кебек була икән дип тота башладың исә, кабул түгел ул. Син башта каза кыл. Рамазан аенда тотмый калган уразаңны тотып бетерергә кирәк. Шулай ук инде намазыңда, әгәр дә син өстеңдә синең кайчандыр бер көнне намазың укылмыйча калганда, син аны өстеңнән төшермәгән, җаваплылык бу тора бит ул синең. Әҗер савабы килмәс, ләкин җаваплылык була өстеңдә тора. Син аны каза кылып үткәрмичә торып, ниндидер бер нәфил намазлары белән шөгыльләнәсең икән, ул нәфилләреңнең файдасы юк. Ләкин инде син 5 тапкыр намазларыңны калдырмыйча тотып укып кылып барасың. Шулай ук инде бөтен Алла Тәала йөкләгән бөтен йөкләрне үтәп барасың. Шулай ук сөннәтләр белән дә син бик каты шул мәхәббәт белән, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи шәфәгатьче була дип ышанып шулай сөннәтләрне үтәп барасың икән. Ул вакытта нәфилләрне үтисең икән, Алла Субханаһу Тәаланың ана кутси хәдистә, ул миңа бер адым ясаса, мин аңа таба 10 адым ясап куям ди. Ул миңа атлап кына килә торган булса, мин аңа йөгереп киләм дә кочагыма алам ди Алла Субханаһу Тәала әйтә. Ягъни аны үз химаямә алам, мин аны яклыйм, бер нинди бәла-каза, хәвеф-хәтәр күрсәтмим, һәм ул гел мине уйлап йөри торган, гел минем юлымда, сиратул мустақимда, һәм киләчәктә минем җәннәтләрем белән шатландырыла торган бер кулым булачак ди. Әлбәттә, шушы мөмкинлек бар безгә. Рәҗәб булсын, Шәгъбан булсын, ниндидер бер Рәҗәб аендагы менә хәзер безнең беренче җомга Рагаиб була. Аннан соң инде соңгы 27нче көне Миграҗ көне, 26сыннан 27сенә шушы Рәҗәб аеның. Әгәр дә шул көннәр Шәгъбан аендагы бәрәәт кичәләрендә дә шулай җыелышып, Рамазанның кадр кичәләрендә дә шулай бергәләшеп, шушындый булган сәбәпләрне, кичәләрне, көннәрне, вакыйгаларны сәбәп итеп без бергәләшеп нәфилләрне шулай кылабыз икән, яки аерым-аерым кылабыз икән, искә алып мәүлидләрне. Шул вакытта Алла Субханаһу Тәаланың тагында сөйкелләре булырбыз иншаллаһ Тәала. Алла Субханаһу Тәала һәрбер безгә дә шушы Рәҗәбтә хәйр ихсан белән үткәрергә насыйп итсә. Я Раббым, Шәгъбанны да хәйрсе белән каршылап үткәреп, Аллаһумма Рамазанда да синең я Раббың безгә бирелгән барлык ниъмәт хәсәнәтләреңне татырга насыйп ит. Аллаһумма гомерләребезне хәйрле гомерләрдән кылып, Аллаһумма үзең белгәнчә дәрәҗәдәге гомерләр бир. Я Раббым, бәла-каза, хәвеф-хәтәр күрсәтмә. Бу дөньяда синең сөекле тугры кулларың булып яшәп, бу дөньядан иман белән үтеп китеп, киләчәктә вәгъдә иткән җәннәтләреңдә дә синең Мөхәммәд саллаллаһу алейһи белән я Раббым мәҗлестәш булып, синең йөзеңне, дидарыңны күрүебезне насыйп ит. Раббана атина фид дөнья хәсәнәтән ва фил ахирати хәсәнәтән ва қина азабнар. Аллаһ